Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Kemenang Aceh Timur melaporkan, jamaah haji Aceh Timur tiba di tanah air, 1 orang wafat di Arab Saudi. 308 jemaah haji Kabupaten Aceh Timur selamat sampai ke tangan keluarga masing-masing. Kepulangan 308 jemaah haji ini disambut haru dan tangis bahagia oleh para keluarga jemaah yang sudah menanti di titik kumpul masing-masing Sabtu 20 Juli 2024. Diketahui tahun 2024 ini Kabupaten Aceh Timur memberangkatkan sebanyak 309 jemaah haji. 1 diantaranya dinyatakan berpulang ke Rahmatullah, yakni Cud Ajah Sapiah, meninggal pada 26 Juni 2024. Jemaah yang tergabung dalam kloter BTJ 10 berjumlah 309 orang, termasuk petugas, disambut Kakanwil Kemenak Provinsi Aceh Dr. Haji Azhari MSI dan juga oleh Kadin Kemenak Aceh Timur Haji Salamina SAG MA. لبيك لا شريك لك لبيك هلت إليك يا رسول الله محمدنا حقا رسول الله ونزور منا ونرمي الجمرات ونطوف البيت تتنزل الرحمات نشتاق إليه ويصبرنا الله حجا مكرورا لا إله إلا الله فالشوق بنا يزداد والله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك بيقلي إني الأحلى والبنت اللي بيرتاحلى بيطلع كذاب وما بينحب لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم كم جاد من فضله قبل السؤال وكم أعطى وأغنى بمحض الجود صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح أرجو لقاءه يوما في دار السلام يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان لا تبكي يا صغيري لا انظر نحو السماء من قلبك الحريري لا تقطع رجاء إن الأمل جهد عمل والجهد لا يبيد الأمل جهد عمل بيقلي إني الأحلى والبنت اللي بيرتاحلى
بيطلع كذاب وما بينحب. Kecamatan masih dalam perawatan rumah sakit Saudi National Hospital. Jadi dalam Menurut PLH Kasih Penyelenggara Haji dan Umrah PHU, Abi Ansyari menyampaikan rasa syukur atas kedatangan jemaah haji Kloter 10. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelancaran perjalanan dan ibadah haji jemaah kita. Seluruh jemaah telah menjalani ibadah dengan khusyuk dan lancar serta tiba di tanah air dalam keadaan sehat. Selamat berkumpul dengan keluarga masing-masing. Untuk diketahui, laporan kepulangan Kloter BTJ 10 jumlah jemaah plus petugas 392 orang, petugas 8 orang jemaah, laki-laki 151 orang jemaah, perempuan 241 orang jemaah. Muhammad Rizal SH, pengelola website Kemenang Aceh Timur, melaporkan.